Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma ukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo, ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje, ukuze ngingakuphuthi izinto okwenza njengamanje ukuthi ungabucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke ividiyo-ke yomlisa-ke laphana-ke veza-ke okubalulekile-ke laphana-ke esho-ke nokunye-ke laphana-ke ethi uyamdabukela uGeneral Mkhwanazi ngoba le mpi ayilwayo ingathi ingaphezu kwamandla akhe laphana uma-ke kusenzeka nje ezweni. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi okuningi ukuzwa ngami, konke nje udedela ividiyo yakhe lo mlisa kuyizwela wona ukuthi-ke uthini. Manje ngicela ubhale amazwela ividiyo mina comment section fusho uvulo wakho ukuthi wena-ke ucabanga kanjani lolu daba leli-ke, ngabe uyavumelana yini naye umlisa le noma cha. Sewenze kulungile ungiqhaze ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi uyoqhuba uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke nje zokunikeza nazo ngiyifaka kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Bafethu, indlela isystem ebroad ngakhona ayidingi umuntu onjengobaba uGeneral Mkhwanazi, just yena kuphela nje, isidinga sonke sibehave njengaye, sithi enough is enough. And kuyena-ke futhi mina sometimes I feel sorry for the guy because the guy is legit, and manje inkinga ukuthi u-enforce umthetho ongasave futhi thina as ama-South Africans. The very same mthetho lo wenza ukuthi iy'ngane ziyo-vaccinate-wa kuma-high school, kuma-primary, kuma-high school kuthiwe futhi kumele kube compulsory ukuthi zi-prevent. Yabona nje yonke leyo nto leyo. So we do not just need one brave individual, we need all of us to be brave and fight against the system. Not just being brave, and stand together. Hey bafethu, ngeke phela bafethu, siyaphela